We are not Myanmaris. We are Indian. We have been living there before British administration. We have been living 200 years. Session le abebo akai noi til thu ka saidon ti in han siat khan chu lam chu in ri ruin in lo on sa deu kan ringa chu wang so thu dang tam tak soi po chu lu tukin kan khela wa khalam kha voinia hian han soi kan do ten chu mi rual chuan soi om thin tun ma mp ta hian do tan lo soi thina mi an ti do ani lo nu thil hi soi lan ka duwa abegin lok sabha hian thu soi na chance nei hi ma na changa voini chang hian khem hian ala har renga di ke di chu Rajya Sabha kan nia member kan tlema member zani somli panga kan oma kan sesona hian atam bera za songa ba kan kal ngai manglovani seson ngai sak manglo hi antam ba mingron sai na hole meite mut fide ngar te tira then chu president ina aruan mi so pani anoma ma soitu ngai reng lo ang chi te khat yangani wang khat soitum deu chuan Rajya Sabha chuan thu soi na hun nei a ol deu ani amar chu Lok Sabha hi chuan zanga somli pathum an oma mi puina athana an than vek mi pui vote akhat than vek an ni wang khanin Lok Sabha chuan kani MP ho hi a fit pon fitani itiang o leadership nei thatak tak te an ya kani Rajya Sabha chuan mi pui than ni chuang lo state sarkara mi tena an mani party a huai tu senior deu mi puya vorchi man sheto siro party a mi zaom lo ni si te ang kha an da de ufurani tu na po hian an kum average po hi atam ang reng hanin mu khom sia hian an zi ngom hi asa engani an za om ang reng kan pa te rual de liri ani de thul zela tiang hola lo lu dang si de khat yang ani wang khan kan lo tlem de bok sia thu soi tum chuan thu soi na chance nei alo ol de ba chu wang son ka van ne ya thu hi chairman phal na in voi som pali ka soi to chairman phal lo chung in voi ti ka soi ve to boka ti lai ka ra chuan Lok Sabha ai ro chuan ka soi tuang khan ma na changa tun theng hian MP pakhat chau nei tan chuan topic poimo bi ka speaker te da bo ten house leader te a choina mo ruwa man na an soya ani ha soi ro set ya ruwa man na an ron nei ani lo chuan Lok Sabha chuan thu sei la hun nei hi a ol mi alo state atanga MP pakhat chau nei tan chuan an lo soi thin hi atakani ti voini han in shiat ka duwa min shiat pui ka duwa to chum kan parliament session khan atir changa to khen hian Rajya Sabha po Lok Sabha po kan thu pui ber chu Manipur kha ani to bai ni Manipur ba kha to chum kan session a chuan bil em wa pass nei ma ila a thu pui a chuan Manipur chungchang lir dia sutiang ani na chan po kan seveka Manipura NDA sarkar ti bayang BJP sarkar te po ti jong ila ding mai the en bilan singa ho ten ruwa manna fel tak le mumal tak nein kan tlang mi kan udaw kan sofa Manipura chente chua dan fing kherek taka ngai toin ruwa manna anan siama atira chuan han loting hal mai do na mati khopin han phura ma se antum angin thil akal zung thei ta si lawa ti chuan an buai da lui re kan khiat ka soi thui po ngai lo Manipur thil theng chu chumi chu parliament session opposition MP te hian Rajya Sabha po Lok Sabha po Rural Life Party cho ti mual phoba India ram mi puya andin mun huak niama nakum me tha vela Lok Sabha election lo tura hian NDA pai tha na man ruwa poimo taka man tumin an thai na zong in an be ni iti mai o chumi ni wang chuan ati phat tangin ei ba ni ke ni Rajya Sabha bi ka han soi ta ila August July ni som ni tangin parliament session kan chana amami ni opposition ho join hor ko sa rule 267 notice mangin house adjournment motion pudlua sarkar ina Rajya Sabha session program alo duan to bi na diamo engani khatiam ang discussion question and answer am chi khatiam trim te resolution te bill te khatiam zong kha eng ma ti lova nile ba Manipur chungchang soi dil na kha intiam rualin an thelu thina ni suru 267 kan ti a hian ya kai mani parliament dan big ania chu house adjournment motion deal na ani We have been living there before British administration.
We have been leading 200 years. We are not Myanmaris. We are in. Sanga India Sarkar thil ti dik lo hi. O India Sarkar ti la Manipur Biren Singh ale atho pui ta thil ti dik lo hi kan thop lo tlat awangin abikin kan siam zom takhian nasataka e do dal tura e rilru anei awang le kan in biang ra pom tin reng a khatiam lam hoi ani awang khan opposition nivelo mai la opposition tiang chia khan rule 267 manga Manipur chungchang soidi la John Motion hi e ati lo batram khan chairman ne na le kha hi ka the lut ve sar sar je ni kan session kha July ni somni kan chana o ka ti so pakhata kan to pa sarkar thum chu ngani kha bi chu khan ni thum vel bor the lu ngai lo fa a the lu tu an thanem tok thau ti ka ke ta wa ka the lu ve lo ni o ba ti lo chu ka the lu je la ti chuan ni ti ni ti khan a chang in house a John khopin buaina o ma chang chuan opposition an chuak veka ruling hong lang te ma jong ti ma yang i an om cha ma om thi na ti chuan ni tinin opposition mi ve si lo kha opposition ho ne i NDA sarkar kha kan sai boi thi ni te na toy zogi kan soi khop mai nge chu ti ni chuan ka ti ge NDA kan la ni renga opposition a chuan ka ti ge kan tel ve mai lo ti kha question lian deuh mai kha a om the ri tin opposition ho ko tu la hian kan chia dangin anin tel tual thar dewa Congress le an thopui te kha UPA an sarkar lai phan ngani United Progressive Alliance an tia UPA anin tia ni khatiang ang ILDN khan Congress kai soin huaya tho hian INDN tia India tia a to chu ba sera lar khopa chairman ron lu hian Manipur ran lo ti rual dual lo le India tia welcome to India hi kai ti de reng kai po NDA member kan chung khan welcome to India hi min ti min chi bai de reng maya an ma ni si ka tel ve chin wang kha ania ni dang ai chuan anin hlom lian dewa amai ro chu he Manipur issue a hian central sarkar kha do thin mai la ke ni MLF te na kan do thin chan le anin an do thin chan chu ai nang lo ni Manipur chungchang a thil thleng kha India sarkar ti mual phona chan thatak ani awangin an ni chuan an thei patop an chua kan u nau kan tlang mi te an tran jok chuang lo ni po kan u nau te thawang an hau awangin opposition MP ten parliament a o an chua ve chuang lo ke ni ro chuan kan ti chan chu Manipur kan u nau te kan tran awang sawani a chanai ang lo tok kan sia ka ni so rahula po ahuna arun kala rahula hian zo fa te so an thawang a hau awang aron kal ani mi alo ti in siat ka duani dot ka soi lo ti ka soi duani amai ro chu so buai na so BJP sarkar ti mual phona chan thatak ani awangin tran lam nei mi alovin sarkar ti mual pho tumin an ron kal ve thi ni bo su kan siat angai o khatia kan so kan le tu ayanga por ang reng de uma kan aw de pam atoi te ka soi zo ma po chairman in a tu soi khari ko ta ni lo wanga tia ka thala le ka o po ti top ta dei khamit la ya khan direct operate le athian pa kulaya MP ve tho ka ma le thu thin ni ya reje saba MP ve tho la ya ka kwat taran lo kal fang fanga lom thu mi ron sil ni khamin ya khatia kan ti chiam kha ro pui hian ti tu ka iti mayang khamin ya kan ni ho kha la ti ran tia so ma lama so thu lo kan han chan le chia kha ti vak ngai na khan che to lo ni khatia ti vak ngai nan sia to lo lai varita luai kani wang khan an lom lu tu aron phu lu tu karon zuam thowan a ma ti khan chairman an su hualta ke khatar nung ber do tu om kan ya lo chuk ve ro tiat mi ron hoi thil ni ke kha India la tel ve ka ni lo wang ka si chuk ve du lo ni chuk du lo ve ti lo wang ka ku thi ti kan khor sau sawa ngan ku tak mai a khamini ka chu tribal MP kha kan ni ta sa ka tia tribal deu takin ni khamini ka chu ka chen ni parliament ka chua san chia khat ka o hi chuak tu rom lo ka ku na sari tu ka BJP sarkar huwa thil theng an nia an ni ti mual phona chan sa nia wang chavin atir chen an tingar ngara mei te po an tran zok chuang lo kai ni lam pon tran zok chuang lo tran zok nei lovin sarkar ti mual pho an do wangin alin hlom ni kai ni ro chuan in kan tlang mi te kan Christian pui te kan zo fa te tor na kan khria chubia wanga an tor ang sen tor huamati kan nia kan rilu ai ang tet lova
chung thu so voi ni hian kan riat ka du ni opposition in lom khom in khatia ti wang khat congress hian va lo thaem te in ti mai mai le an la ngai ring ma na changin congress an la dang lam lo re ti kan riat athan voi ni hian ka soi du patani kan tlang mi te thawang an hau lo parliament a khan chu tiangin manipur buaina khan BJP sarkar ti buat phawan duwa an ti mual pho lebo ani ama su kai ni ro chu kan pu hovin sarkar thil ti kan soi sel mai ani lo ba kan biak in an hal te kan u naw te thisen an chuate kan thilung zong songin kan leina ta kan huwa a chumili wanga hem hi ti kan ni ti kha kan ti chanai nang lo ni ti kha uar de vin ti san ka soi du ani te chu lo le a chuan atira kan u naw te kan tlang mi te han nam nur buat an tu ba amar chu an duang le an tung mang han nam nur mai thei an lo si ba mo phai zol nai dewa tlang ram kha rei lo te ol sam dewa vas hu zum zum thei tu ra bo ani dia ma se ruang nen arin zon ho da de zang zang zel si ni sarkari ko ta chuan manipur a eng za nge thi de chan za som li ve la atak taka chan sam ni chuang an income lum dei to thi voidien shiat tu ni kha ka official in an puang am to lo re aron zon ho piang khan an mani an sarkar kha aron in dem tak zel ni an mani wanga tuar an ni ti kha abikin claim an han che that deu chuan an siam chunga chuan an lo ve nge ni ba se ku ki khua an wala dor ban tian wa kala ruam som di som thuma ron ho to sina chuan an chief minister an kuan ron le chu tiam chu tu na hilten me dan sonia enge kan malam huna hian local le zia don kan khelova MNF lo ro pui zia hi manipur hilten a so aron lang tran don chavani ti ga voi ni hian ka soi du a kan pu te kan ho tu te hovin ram buai lain song lai area song so mizoram ani antia DC te an va in dabo song lai ason amar so in rem na siam ani lo lain an mani area mi ten helaya hian ke ni hoi mizoram be kan du ati movement ada satok lo awang te tin kha in rem na atel don chuan in rem na kha sign mai thei alani ri lo awangin le in rem kan mo to sia wangin India Constitution article pathum na he chura soi the ni ti soi lam chungin ti hian in rem da kha somria le paru ka siam alo le tun tuma po hian kha che kha lo ri le ta ni a buai tran tira changa tun karon ho don lu them po khan manipur kan tlang mi te in zom khom delhi a khwat united tribal forum anin dina zana te chuna te kadina no kala an committee ho thina anni ta na ko unbased thei emen unbased haber tur chu India le MNF in rem na a greater Mizoram ti MNF ina lo di ba thin area kha India Constitution article pathum na noya hem hi chu la soi thei ni di in rem na lo to kha hemi in base ani chau lo chuan engma thil tha fai chu tur lo ti kha kan soi ho thin na ania ama cha tak taka enge thil lo theng tu chu kan sari lo kani eng po ni sela tur ma chuan enga ni keinin Mizoram an ni kan pati chit lai khan Mizoram chunga be chang lem lo kha an tam zo be thil tat mai ni an mani manipur area tu nai ro chuan Mizoram be chak hian an tui hal to ni chu keini ti ni lovin pathian na thoro pui tak mai ngai an som to na te an thi na te kha pathian na thon ne kan pati lam ni lovin chumi ra akhin chua ara chuak local zera hi pathian na thoro pui tak ani na lam ta ti te kha kan soi lam do Myanmar buaina awanga chin hills lama po Mizoram den in som kho bang ti lam tui pui lem lo tam tak khatu na chot aron tui pui ve to mai ni an som to na te an thi na te an thil hu tak chan na te kha kan tot pui lo lam ni lovin chumi ra chuak chuan in kum khat ai u naw na in mangai na te in zom khom na te po ti ila ti ko me khami kong kha te na ron zo serani Bangladesh chidong hil taka patun mara tingai lei lo khan silaya han le ka state an han demand ve tat baya anani ka pai kana pianga a che thazo ka an tang zel le phala mak te bai lia an soi tu ten kai po min ron mu ve fo chi da em ban ta ti sak thei kan nei lo chungin ti hian ron fuai khom zer ri kan ti ni mi lo hian he hi kan ti ni lovin pathian ti ani a
tiếng kan siat angin he lama ma lama khati kan u nau song song te den chim lama nen tui fin ria ta i be o bengal pong tu na hina tang don ro to ni a ti ra pon ti du mi ro India sarkar in tu tram hian si muya changa zorin pui ngong pu chua theng rel kong mi zoram lai taka rel kong siam tu mi tu nei mala na thar aron nei chan don le ngal ani chung te han ngai tua chuan pathian hian ram ri neu om hi min nuai bo sa ka tum hei ram ri neu om hi min nuai bo sak atum hi ang katia kan thin lung ram ri chu min thia sak tran chu ni phot mai ni international border te state border te pia la ma hian kan thin lung a hian border om tat thina tu ma chuan mizo ai ti du lo han ti te mizo an ni lei ne ma din tiang chi ka thin lung ram ri om chi ka om ni kum tam tak kha ma se tu na chuan kan thin lung ram ri hi har san te bang an te puai na lo theng te wang hian kan thin lung ram ri hi aron chim ta vek mai ni kan thin lung in ka ram ri om to mi lo a toi zo bin chi hil sa zo fa te Bangladesh sa fa te Manipur sa fa te Mizoram chunga sa fa te hen song song hian puzoram thanga hi an leader aron pom thar ta vek mai nak te bani chu kan pu hian afin awanga ati po animi alo mak te bani adwa atuba avati anilo aron titu athok tu hi omani ti atoi zo in mo ka soi fiat hiam lo ati tu hi om tat mai ni hei chu wang chuan kumin kum to pa hian kan sarkar lo hi ring du su rin hlel ka san tu ro om lo chu wang chuan kan pu kuta Mizoram mai ni lo ai zau hi alut ngei don ti hi ki ka ring get ta ani chuan khalam soi kha du lo mai thia ase i Mizoram hi rei lo te hian azau du ai don ti ka soi du ta ni chu i kan du thu sang pon lo hei thil lo kal dan hian chu in ta hemi ram ria tak ro rel na pakhan huai omang uti tet kan au thin so ro ang te MNF ang te point kan au thin ma se a chu a cheng te thin lunga ram ria om tat chuan kan in mil lo chuan kai ngei lo chuan ram pakhata om ri mo tila anom da om lo buai na mai ni nu pa po in mai to lo chuan khung khata om te anuam chuang lo mo amai ro chu nu la le tangwal po ai mangai to chuan chen dun nan an ngai tu mai ni chu tiang chu ni mai he la in mai lo chin kha du na so kan in mai ta kan thin lung ram ri ai chiat vek hey hian a hin chua tu chu international border ti chiat ni ho ke ni kan ti ngai lo re kha atak hi lo ko chu tiang tho chon interstate border ko aron in chiat chou zel dor ni kan thin lung alo in zom vek to chon ti te kha in tui zong ani yam chu ka helo va zol nei chu ka ni chia lo va zol thu puang anga chon min lo ngai lo ta ulama se atak tak aniam hei churin he tu ro om lovin ka chu tiang zong zong ti tur chuan pathianin political leader tha min pe a puzoram thanga ni then kha chi minister ni tum thei chu an ni lovang ti an ming soi po ngai lo va an ni lovang ti herin mei tur a chan chu leader tha ni tu reng in mi nuaya thataka om du thin te lo hi chu leader tha anom ngai lo re ti kan fiat a tha ni NGO wa aniamo ko khana aniamo politics aniamo top leader ni sawati chape top leader ni lowati chape lo hi leader tha a om thei bia lo thei ka soi du ve ni hian chu zo nu hova aniamo chalaya aniamo pa hova aniamo tho ho na reng top leader ni sawati chadu top leader nuai dewa omati chadu lo hi top leader chapakhat na khove la om thei lo sipai general chani tur chuan brigadier thatak ani photanga ya mo colonel thatak te ania brigadier thatak te ani chovin general tha om thei brigadier thalo colonel thalo hi general tha om thei chu wang chuan pulal de ma kai hruai na nuaya thataka leadership chu mia lo ba kum hei le chen om du kha leader ta a tha ani mo kan pu kha chu thi lo mi siani aba wanga katia ama ti lom tu ka ba soi po ani chuang lo ba e pulpita po ka san mon don zi nga mi ania ke chu hei ko ran kai huai na po chu poi mo ta top leader ni cho ti thadu mo president ni phur tak vice ni ti thadu mi ro secretary cho ni du assistant secretary ni du mi ro hetiang hi huai tu tha om thei
secretary tha ni tu chuan assistant tai ma takani du vice president that takani du hi president an that ni chu tiang ang deuh chu ni i chu tiang ang leader chu tu na hian kan nei mek la ya mi nuai kun thei reng lo kuta hian kan rami alu hiring ngai su chu chu voi ni hian i ka sei do ni mi ma bang ming kan va soi i